Na Filološkom fakultetu Blaže Koneski u Skoplju 3. i 4. aprila održani su već tradicionalni dani makedonske literature u organizaciji Katedre za makedonsku književnost i kulturu. Manifestacija je otvorena predavanjem profesor doktora Violete Piruze Taseske, koja je ceo svoj radni vek provela na ovoj katedri kao profesor srpske književnosti. Nema profesorovu penzija. Ako postoji idealna definicija za kontradikcija i na djetu, to je profesorovu penzija. Bez razlika da li profesor od doma raboti, čita ili ne. Zato što za nego работат неговите наследници. Ја само се сеќавам дека ја имав таа чест да бидам асистент во она време кога професорката беше најактивна и таа можеше самата себе си да се сретне по скали. Една професорка надоле, друга нагоре да се качува. И да подсетам само дека во тоа време луѓето живееа на факултетот. Мојот професор Вангелов се бричеше во оној лаваториум во кабинетот пред предавања и остануваше да работи до 4 попладне, а потоа одеше на Боемија со Гане Тодоровски ујел. И не водеше нас. Значи имавме бифет, ресторан, имавме. Во тоа време јас паметам само дека за професорката Пирузе, само што стапнавме работа, две работи беа важни за мене. Едната е дека е првиот митолошки критичар, односно човек кој се занимава со митологија, тоа е првата информација што ја добив како најмлад на катедрата, а втората имплицитно произлезе од она што слушав за неа од колегите. И таа гласи вака, и до ден денес ми е некое правило. Не е важно што зборуваат за тебе, туку е важно кој зборува. И ако Пирузе зборува за тебе добро, тогаш е добро. А ако не зборува добро, тогаш не е добро. И ни сите овие години се убедив дека навистина нејзиниот рейтинг кај колегите, како борец, што се шегувавме во нејзиниот кабинет, Че Гевара беше омилена фигура, како револуционер, како некоја кохезија на катедрата, ни сите овие години, а особено кога беше раководител, се покажа дека тоа е точно, дека држиме до нејзиното мислење и дека ни е важно што мисли, и затоа нема да ја прашам што сега мисли, затоа што знам. Мисли, овие наместо мене го одржаа предавањето пред тебе. Затоа прекинувам, ве поздравувам, ве гуштам. Pred prisutnima u biblioteci katedre profesor Piruze nadahnuto je govorila o periodu romantizma u srpskoj i makedonskoj književnosti. Zašto romantizam? Znate, ja sam ceo svoj radni vek predavala srpsku književnost, više od 40 godina, i moja učešća samo na simpozijima ovdje, već i u Srbiji i šire, uvijek su bila išla linijom da se narodi i nacije zbližavaju, da se nalaze više sličnosti nego razlike. Jer svi mi potičemo iz jednog izvora, a sve ideje su obično i tendencije čiste na izvoru, a poslije poprimaju neke druge specifike. Zašto romantizam? Romantizam mi je uvijek bio drag zbog svoje idejne poetike i idejnog manifestiranja nacionalnog duha, nacionalnog bića, a to je ideja koja inače proističe od Herderove ideje iz 18. veka. Johann Gottfried Herder je promovisao taj duh naroda i gledao je posebno u slovenskim narodima, sagledavao neku mesijansku ulogu. Ta je malo možda i utopijska ideja koja se vremenom i pokazala da je takva, da će slovenski narodi obratiti svet, povesti svet jednim putem progresa, putem kulturnog izdizanja i na kraju
je to preraslo posle i u političko ujedinjenje slovenskih naroda. To su bile te tendencije. Svojevremeno sam se bavila romantizmom, srpskim i makedonskim romantizmom u svojoj doktorskoj disertaciji i nekako me je to uvek plenilo, jer znate, kako što je rekao Dostojevski, lepota će pobediti svet, a to se može proširiti na to da će i dobrota pobediti svet i da će i istina pobediti svet. A dobrota je istina, istina je lepota i to je sve proniknuto jedno drugim. A koje su to teme koje su obrađivane? Da podsjetimo i gledaoce, to je zaista jedan istorijski moment, početak 19. veka, posle buna, posle ustanaka. Koje su teme preovlađivale? Eksplicitna poetika srpskog romantizma korespondira sa poetikom evropskog romantizma. Teme su te, pre svega, sve one teme koje se dotiču duha naroda, nacionalnog bića. U tome veliku zaslugu ima Vuk sa njegovim zbornicima narodnih pesama koje je objavljivao i svojevremeno, u to vreme, toliko je bilo to sve popularno, srpska epika, da je Adam Mickiewicz na Collège de France držao predavanje isključivo o srpskoj narodnoj poeziji. Srpska narodna poezija došla je do sveta preko zbirki Vuka Karadžića. Danas mogu se osporavati stvari na ovaj ili onaj način, međutim jedno ostaje istina, da one vrednosti za koje su se zalagali tvorci, stvaraoci, to je lepo rekao profesor Miodrag Popović u njegovim proučavanjima, monografijama o romantizmu, i on je podelio srpski romantizam na 3 faze. Prva faza je faza herojskog romantizma, gde on stavlja Vuka Karadžića, tu stavlja Simu Milutinovića Sarajliju, tu stavlja Njegoša, zatim građanski romantizam sa Brankom Radičevićem i sa Zmajem i takozvani zreli romantizam sa Lazom Kostićem. Laza Kostić, koji je vrh srpskog romantizma u onom stilskom i nedostižnom smislu vrednosti koje izdiže prometejstvo, antejska svest, blizak odnos sa ljudima, razumevanje ljudskih traženja i ljudskih pobuna. Jer viteštvo je nešto što ima veoma, veoma širok pojam koji zahvata mnoge stvari i mnogo takvih nešto. Zatim, srpski romantizam neguje isto tako veoma mnogo patriotske teme, neguje teme idealne drage, to je ona poznata tema, idealna draga koju imamo kod Laze Kostića u onoj izvanrednoj pesmi Santa Maria della Salute, nezaboravnoj. Čak me i neki ljudi koji su drugih profesija pa pitaju da li znam pesmu Santa Maria della Salute i hteli su da čuju uvek da se izrecitira, da se kaže Santa Maria della Salute. To je pesma vrhunske moći, vrhunskog dostignuća, univerzalnosti, ljudskog stremljenja ka zvezdama i ono što je Kant rekao svojevremeno, zvezdano nebo nad nama, moralni zakon u nama. Mislim da je to srpska literatura, posebno literatura srpskog romantizma, zaista jako negovala. Tu u toj 3. fazi je i Đura Jakšić. Tada se već javljaju i prvi srpski socijalisti koji su uneli promene jedne druge poetike, realistične poetike u srpsku književnost, kao što je bio Svetozar Marković. Govorit ćete i o makedonskom romantizmu. Koliko su te dve književnosti imale uticaj jednu na drugu? Da, to je interesantno. Paralela ima i mi ih otkrivamo i u genetsko-kontaktnim vezama, znači one što su faktičke, a i u
pojavama analognim. To su te takve veze koje su opšte za opštočovečanske. Ima ih takvih tipoloških relacija i to ima mnogo. To će se na predavanju reći. Koje su te tipološke relacije koje približavaju srpski i makedonski romantizam? Znate, kad sam svojevremeno upotrebila taj termin makedonski romantizam, bio je malo čudan i jeretički u ovoj našoj sredini, jer srpski romantizam je bio etabliran pred sve Skeljićevim knjigama i tako dalje, jer je srpska nacionalna literatura već postigla svoj postament u sredinom 19. veka i to jako tvrdo i čvrsto. A makedonska literatura je imala malo kasniji razvoj u tom pogledu. Međutim, mi zaista možemo govoriti o makedonskom romantizmu, jer ako uzmemo samo zbornik braće Miladinovaca, Konstantinov predgovor tom zborniku, u tom predgovoru Konstantin daje zaista jednu eksplicitnu poetiku romantizma, makedonskog romantizma koji korespondira sa najboljim težnjama evropskog romantizma. I još ono što bih htjela još da kažem, malo sad šire. Znate, profesor Milan Budimir je dao jednu izvanrednu knjigu sa balkanskih istočnika. To je kultna knjiga po meni. Danas se Balkan, nažalost, upotrebljava pejorativno. Ta retorika pejorativna o Balkanu preovladava, ali više je nekako u političkim krugovima. Balkan je u stvari ishodište zapadnoevropske filozofije i zapadnoevropske kulture. I to ne smemo nikada zaboraviti. Da su sa ovog Balkana krenula sva ta vrednost, sve te vrednosti i sve ono što je trebalo dati svetu. Treba lepše govoriti o Balkanu. Sa više ljubavi, sa više podataka i sa više želje da ne budemo tako odvojeni i sami na svetu. Drugog dana manifestacije putem Zoom aplikacije predavanja su održali profesor Namita Subioto sa Filozofskog fakulteta u Ljubljani i profesor Željko Milanović, koji je govorio o statusu makedonskog jezika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Kada smo već govorili o statusu makedonske književnosti u Novom Sadu, onda je red da pitamo i kakav je status srpskog jezika i književnosti ovde na Filološkom fakultetu u Skoplju. Da, убаво прашање. Моментално на српскиот јазик се изучува при катедрата за македонски јазик и од минатата година со новата акредитација е поместен на катедрата за славистика. Се уште се изучува српскиот јазик и како задолжителен предмет и српската книжевност исто така, како задолжителни предмети по старата акредитација од 2018 година. По новата акредитација од 2023 година, овие предмети се поместени како изборни предмети, се уште за застапени и предметот српски јазик и предметот српска книжевност и култура во разни стилски формации, но тие се, значи, како сега имаат статус на изборни предмети. Novina koju na Filološkom fakultetu najavljuju za narednu akademsku godinu je da će posle dužeg perioda na katedri za makedonsku književnost biti angažovan i lektor za srpski jezik.